Maya pa oras kabalen. Kaya tabing mabilog o persaning GNN TV 44, mabiyala rin makapanahon at lokal istoryang dapat yung abalo, kapamilya taning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. Oreni po rin balitang may kalap nganing Lunis, December 1, 2025. Yaku po ibeniginto at iti in News Force, Pampanga. Pepalwalyang warrant of arrest ng RTC king Pasig City laban kang Mayor Jaime Jing Capil. Ay ning balita. Pepalwal nening Regional Trial Court o RTC Branch 265 king Pasig City ing warrant of arrest laban kang Porac Mayor Jaime Capil. Kaugne dareng 7 counts ning pamaglabag kano king Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Lalam ning Sections 3 ning Republic Act 3019. Agpangking warrant apirmado ng Acting Presiding Judge Josephine Advento. Inyang November 28, kailangan niyang makibatan ni Capil. Kareng kasong makapalub, kareng criminal cases. Rengaman wang kaso at nilang kaugnayan king pamag-issue at pamag-renew business permit ning Lucky South 99 bang makapag-operate bilang Pogo, indyang kulang lakano kareng kailangan na dokumento. Agpang king legal counsel ng Mayor Capil, ala pa kanong opisyal at detalyadong statement, ibat king alkalde. At inya kanong legal team, ing alkalde, bang i-validate inga manong warrant. Sinigurado na naman ng legal counsel na makasadyayang tuki ikapil king proseso. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Sinuspende ni LTO ang minunang pepalwala regulasyon na impound na rin e-bikes at e-trikes king December 1. Ay ning balita. Kaya pansamantalang walang impounding operation habang nagpapatupad muna kami ng malawakang information drive upang bigyan ng sapat na panahon ang lahat na maunawaan at makasunod sa umiiral na regulasyon. Sinuspindi nening Land Transportation Office o LTO impamag-impound kareng electrical vehicle kabilang na ring e-bike, 10 e-trike sa marakapamagbiyahi king National Highways manibat Lunes December 1. King video message ngening Domingo. Sinabi ng LTO Chief Marcos Lacanilaw na pa mo isunduing strict enforcement ng impounding hanggang January 2, 2026. Bagkus, gawaya pa mo ng ahensyang malawakang information drive bang ipabalo kareng motorista na bawal na pa mo ring magbiyay reng e-vehicles king national roads. Agpang kang Lacanilaw, pakibat iti kareng reklamo ning publiko. Magpalwalya naman kaning LTO guidelines bang imasala nung nuka rin lamalyaring paintulutan at ibawal reng light electric vehicles. Karas na ning January 2, dinikdik ng LTO chief na ibalaos na yung matigik apamandakap at pamag-impound kareng sasalangsang at ala na kanong maging extension. Dinikdik ng Lacanilaw na kapag nasaning LTO, asiguraduan ng kaligtasan king dalan, kay bat lang mi pabalita rin pilang aksidente akesang kutandareng e-bikes ampong e-trikes. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kekata na lamang kilalanan rin bayong halal opisyalis ng Pampanga Press Club para king 2025-2027. Ay ning report. Kinilala na lareng bayong halala opisyalis ng Pampanga Press Club o PPC para king banwang 2025 hanggang 2027. President Emeritus Max Sangil at Chairman ng Election Committee ing proklama kareng bayong opisyal. I do now proclaim the winners in this November 29 presidential, vice presidential, and board of directors elections, including the other officers. Okay? Please, you are now the winners. Bayong presidente ni Aguma ni Lincoln Baluyot ning The Voice News Weekly kay bat mayari king Taya 1414 laban kang Executive Vice President Minerva Arceo. Inareglo ing Taya resulta kapamilataning Toscoin. 1, 2, 3! It's a flower!
Kinilala namang Executive Vice President Ian Flora ng Sunstar Pampanga, Alina Mangimboto, kang Ashley Manabat ng Business Mirror. Sekretary naman ni Ria Isidro ng Pampanga News Now. Treasurer, Imarna Del Rosario ng Philippine News Agency, kabang Itchak Kayabyab ng Sunstar Pampanga ing auditor. Mihalal na laman bilang directors dina Tonet Orejas ng Philippine Daily Inquirer, Pedok Bartolome ng New Media Pampanga, Reyna Valles ng Sunstar Pampanga at Randy Isip. I-outgoing President Noel Tolabot ing Lukluk naman bilang chairman ng board. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Atin pa mga paling balita, king pa magbalik ng News Force Pampanga. Babiya ko po yung Maya pa oras kay GNN TV 44 Pampanga, king karelang kadwang pulot adwang anibersaryo. Ing GNN TV 44 o ing dating Infomax Channel 8, ami bayit keti king Ciudad San Fernando inyang 2003, ing menimuna at hanggang ngeni, manatili king pamamya makabaldugan at maulagang balita para karing kapampangan gamit ing amanong siswan. Magsilbiya pong tete ing istasyon ban ipayabot karing kabalen ding maulagang impormasyon at dapat tamong abalo, king patas at balansing paralan. Ing GNN TV 44 Pampanga, magsilbiyang kayadwangan ng City Government of San Fernando, ban ipabalo at idake laring programa at proyektong gagawan tamo, ban lakwas lang dakal ding makinabang at midinan kebaluan karing kakatamong susulong king syudad. Pasibayo, happy 22nd anniversary GNN TV 44 Pampanga. Isunduyo sa ingustong pamagbalita para karing Fernandino, para karing Kapampangan. Luwid ya ing istasyon para karing Kapampangan. Luwid ya ing GNN TV 44 Pampanga. Luwid ya ing Ciudad San Fernando. Dini pa rin balitang dapat tamong tutukan. Kaya katanim ang silipan ng biggest Lantern of Hope 2025, aming miyasaya karing marakalakabalen. The biggest Lantern of Hope 2025 has officially lit up the holiday season, marking its 9th year with its grandest and most immersive showcase yet. Towering at 223 feet, the iconic Pampanga Eye dazzles the crowd with 17,664 synchronized dancing lights, turning the massive structure into a radiant symbol of unity, joy, and the Filipino Christmas spirit. On behalf of SM City Pampanga, I am honored to welcome you to this year's biggest Lantern of Hope. This year's edition highlights two major crowd favorites, the Pyro Musical Show and a 10-minute projection mapping spectacle. Drawing visitors from all over Pampanga and beyond, biggest Lantern of Hope 2025 continues to shine as a beloved holiday attraction, bringing light, hope, and festive cheer to every spectator.
This is our 10th year. So isang dekada na po kaming nagse-celebrate kasama ang ating mall goers sa Kapampangan. This is Patricia Mamangon on the spot. Kaya katamong pakibaluan ng bilining panahon, king lalawigan, ilog ng 24 oras. Ing Northeast Monsoon, ing mamapekto king Northern Luzon, anya naman marimlang panahon ing araranasan. Ing Central at Southern Luzon, ing Easterlies o mapaling hangin, manibat at dagat Pasipiko, yang mimiral. Dapat ating paminsan-minsan kalat-kalat na pamanuran, ing madanggat panapon at beng. In Visayas at Mindanao, Intertropical Convergence Zone o ITCZ, imamapekto at makaranas mo rin pamanuran. At inya bawanten ng pag-asa malyaring maging low pressure area kindaratang ayaldo, dapat marayo yapaiti at atsupaking luwal ng Philippine Area of Responsibility. Kamalen maging party kakimpa magbalita ketiking News Force Pampanga na numang kaganapan, isyo reklamo king kay lugal, palyari mong ikwento isumbong kapamilatan na rin numerong mayakit king kay screen. Malyari mo naman mag-post king kay kami Facebook account. Kasabi na ni makapalambon at marimlang hangin, naman miyabe ing palining lugod ni Apong Gino kapamilataning pamanipa na keniyato nginipat 24 days damo bayo datanging Pasko. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV44 nga dinan kayong bata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo ka rin sa Blang Kapampangan. I'll nyo lang ining Lunes ring may kalap na istorya ketiking probinsya. Yako po ibeniginto at iti ing News Force Pampanga. Balitang tutu, king balen, susunod.